Kali Jani maro bangun apa kalian pegadang itu. Jani maro bangun, mau kuma melulaan jagongnya pas ndak maling yan. Yan yang banding ngemaling, gumi gerubuk kan nih. Swastiastu, apa corona nih kuy. Woi nang, umah cam isi sing virus. Ijo tawang cuma ada sing virus nang sing. Nah, betul nana semprot nah. Mayah nih. Maya sih nih, nah gratis nih lang. Pak, lantas jak kenang celeng semprot nah. Nah. Makasihnya nanti. Mau nak jadi kumo buat tengah ini. Deng nak malu ngopi dah. Santai nak Ini mau besar tuh, udah corona kan nih. Alasan gini mulan jekyul. Aduh kan. Corona kan nih. Weh tuh, main milu kumo, udah naik itu kan kayaknya. Corona, nah. Nih, udah padang, kayu pekat bener. Wih, Nih kan, kaki jauh. kalau cari, Milu sana. ngonyong cuma masan corona dari sing bareng. Milu kese. Bosan di rumah aja. Nah, sunyang nih kena, ajak aku mau lah kedis. Nah, gitu pernah orang ini. Canggih banyak mula kedisnya. Main jadi mi. Takkan tutup sih. Ada. Sa nganten kuno ngalen-ngalen ini yasan tuwa. Nganten ureding bal. Yang nin pada aja kasih nganten. Wah tegal jap. Wih noran gitu entar. Tuh. Ikan kak. Putu malu ngaret nah, bapak nak. Dangin malu kejap nah. Nah. Nah, selalu nak malu ngaretnya. Lu sedang ya sedagar deh. Pasti numpal kalau selen nih. Nih, mau mas.
Oh, ini bu mau nak jadi ngulang ke disto mana? Wikal ngapas sih. Krona. Wah. Wah, pedihnya krona apa? Wetu, mujang aret, bapak na jo. Nang kawin kan ngurahan. Nah selag ba malu dini memek kali bapak malu nah. Ken, Wei, mujang panau rin ngaret ibo na jo. lek kuwot san tuh, betul nak kuwot yo. Ibo na ngaret mo, jangan ko deh. Roh, mal poleng nih. Tuh, bang bapak aret ah. Nempok jat. Oh, lumo nih. Kumen, kumo. Nenek tuh. Memek bang malah na tuh. Aduh, meme. Boleh mai? Cain DP saya aku masak ada senjang nasi cuma. Lah sing bes ini maro kal nyanan kan nelpon saudagar nih jagungnya. Ladap. Terus gitu kan. Ken man kini keadaan gumi ya. Onyang ke wah jadi alih-alih nih. Ini jagung nak malu alap mau ngobrol gedel kan. Aro, nah. Mama tuh bapak jadi ngarit mau. Nah, tangkap ngali napa? Nah, dojo-dojonya nah. Woi, nah. Cik, engkau tahu? Cik. Bersiap panen nih jagungnya. Oh, roh, aja nih, Cik. Hasil panen cek pomaknya saja nih, tinggal ngali saudagar kan, nih. Dan mulai. Maro, senen. Weh, Cik. Men ngomong tuh keles tak malu kacau, Cik. Nih Arif nak emet bu sing ten matol bawang nih. Wah, santai. Oh, aja. Begitu kal borong jagung nih nah. Kal telepon bulu bos nih jap nih. Nah, Cik mengketu sedang luwung ijen nih. Nak tuni bokuran bong ngamul buat ini lagi ajang nasi kan. Pising lah bergedel kan kalau ajang uling ges bodong minggu bong amah bergedel kan nih. Namun ketu alih nak malu telepon nak malu bos aja. Paingal dek nih kalau panen nih. Coba kal telepon lu bos nih. Nah, Cik mengketu daun nak dek telepon cakap apa sih bendek nih. Mau nak daun bendek? Daun ben. Halo, bat sing ndang lebih ning oleh barang Bu. Lekas nado brene yo. Yo sing ndang balen lebih bedek kan. Nah Bu, kata Bu. Nah Bu, makasih Bu Aroh. Nah Bu. Sudah pulas sing udah pengen kepekan pulanya. Aduh, ini dia nelpon nih sini. Halo, engke belum? Ijo nih nang. Kuku pulas nih nelpon jadi engke nih. Beli jagung. Liu ada. Ada aja kuda nih. Molas aros sana. Apa jagung mudah lah jadi no? Bah. Oh. Nah, nih ondean mayung. Ini urusan langganan maro nelpon. Langsung nih barang udah benar bingung banget segini nih. Nah. Nah, begitu manis semangat alih kan Pak Mulai ambil mayung jagung udah beran. Nah, mungkin pulang sudah nih, mungkin mau pekan Bu. Nah. Neng. Ini kok ada masalah dek nih. Bos wak belajar bedik nih po. Wih, pi kan di pekan nih. Engke entar den tuh kudu harga jagungnya nih. Jauh harganya nih po. Bo benah nih numpal nih jagung nih, bo benah nih gini nih panen nih numpal. Ajang kok mau perhitungan hari raya bejan ini liu nih. Kadang nak mahal jagung kudu ada den jemak tuh per kini tuh. Terserah nana kan yen ke artinya borong juang jadi per biji ini kudu di 800 juang yen per biji ini. Mah
Kenapa payu tuh? Saya manji si mates pun. Weh, ini sepi Panggering Agung aja, sepi kene di Bekasi nak belanja nih nak. Sekali bedik-bedik nih bos wak nih. Sial nasib dari petani jagung nih. Nah, nak je, men kita nak cang ngorto malu jak kurang cang, yo nak manglin pendek tu cang. Bat-bat cang bang bunyi jak kurang cang mau gitu ya. Nah, mau nak orang lu jak kurang nih, jak mulia jak kurang nih. Saya do apa beben nih, timpal panen apa-apahan. Pang benar pang cepok, jak bos main survei nih. Ada nang, tuh ada padi, ada jagung, ada gedang. Nyang maknyos tuh si panen kerjaan itu. Nah, info kan memang nih, pang benar pang ngajak bos cepok nih survei nih. Tapi kini masih nang. Dodak pasti 800 saja hargaan panen. Itu banyaknya siu kok. Penting kini Gering Agung borang bos nelpon bedik kali barang mani kan lajak ya nih. Nah, Mani sekanak mainnya. nah. Sembang nah. Nah. Weh, nang. Ikan bener ji. Ini nah jagung ini buy one get one sih nah jadi nah. Martin tuh. Gesek kan sub. Nah, tadi. Beja. Besek nah. Nah. Tuh semua nang nyala besek dah doang sama bergedel nih. Nah, je. Aduh, kini berada di petani disebut tegan pas. Dit, main mulai bersanyo. Mana? Aduh. Keken do. Laboh. Ada yang nak mani punya sakit. Bor, tolong. Tadi ada yang nih. Nih, kan lanya padi benar aduh nih jak. Yang main boleh. Nah, lihat dan gini nih. Ada sedagar pun nih, bela ngorto jak timpal. Cilaku panaknya. Jajan nih ngalih timpalnya nawang ado nyen bo panen tuh, gedang tuh padi tuh. Hey, Jasan. Nih đâu nè, cái luôn đi. Trong đi luôn nè. Boleh, mana? Ledang nah. Gedang wa akal panen nih. Numpal harganya. Patuh padi itu sana belum jangan hasil nih. Wah. Iya, apa? Sedang luang nih. Jasan nang. Bisa negak nih. Kan hasil jagung nih. Waduh, maknya sejan. Kini nih. Kan. Waktu ini ada kini alih aja sedagar ya. Kan ongkonan akonan ya kan sinyak alih besik kini kan jenis panen kan. Pon alih ini borah mak sando gedang, ada padi masih gitu. Ken. Weh, cok. Pas tuh. Cok deng Bedaan ku deh kali. kini Ben nih bu. mani pagi. Tekonnya nah ben mani nah. Kalau kanan nih jak sedagar ya. Lodnya kalau ketemu nah. Nah, lon bu. Wak main nak alih panak wak nih, joy lah puya. Panak cik nak daljan sam nali jak iwi radit. Bo mulia sama orang jak dua ya. Malo, maru salah kun. Lord, iya, sing alih wak Nih ngomong-ngomong jengkel jadi nih lah. Konten panak sini. Aja sekadon. Anten nak ibu we jani masan corona. Lah dia biaya bedik. Nampak siap dua mah pragat jak namun kau ini apa dah? Nanyung kau. Nanyung sambo. Oh sambo tuh. Nah, sud panen gedang ini nganten wak Emangnya nah. Emang po ada calon. Nah. Itu po. Padahal po banget zaman jani itu ada sosial media, Facebook, WhatsApp, BBM. Lape. Tapi ada. Nah, sud Mai, mulai lu sanyo apa? Aja nak sanyo nak. Kene lu. Apa? Gedang lu. Aduh. Lu jagung alih mo? Nah, nyap alih. Malo nah. Milu sik mulai. Oh, bareng. Woi. Wah. Mai singgah. Mai mulian. Nah, jadi singgah.
Dan boleh nih. Apa mau tuang bulan nih di rumah kan? Bisa? Mau ya bulan corona kan? Kamu sepi ya tuh. Ya lah itu aja nih. Mau nih Kang Wang nih. Celeng bu. Dan ya penyakit ini. Ini mati lu celeng lu. Nah, kewah aja. Coba menggaya di pariwisata. Ya corona. Uboh. Celeng di petani cuma. Ya virus. Nah, jangan. Naman jika kali gedang tuh tegala tuh jagung ado masih iya ding lah. Tuh. Kan nih. Tadi le ya. Dong luang anggo kene cuma do. Tuh bo. Ang wananya begitu kok dah. Nah, mani yang alih kan alih lah. Kita mulai nyak kopi malum Nah, kopi. Saya ngomong nih, putu bang lah tunang jadi nih. Biyen ada anak kon gitu busan bodon anak kon di Tegal. Dan ini biyen ada anak kon tuh sing meme kan anak kon urang ja putu engal nganten bok kenyal kon ngaya gitu. Ada tuh ruang menjinak tuwo tuh. Nyi kana bopan gitu. Bos. Enggak. Kalau janji dekau itu newa bang anjang. Santai. Opor tangannya bang Uno. Tuh, bangun po. Jam kudo nih buka malu kacau bang tawang ke pertengahin, nu sembang apa pertengahin buka malu kacau kan? Bedak kopi sih. Biasanya kopi nih kan, jangan pengal deh. Sembang. Untuk sebelum baju sana. Mana pengal deh? Ngalih. Aja. Entar nih, Bang. Ini kena bocak Berangkat. Dalam berjalan nonton nih. Dah, apa? Ini bulan ini mandi di ganjal nih. Nyetra. Aduh, jor lemur-lemur dan janji jamu nih saya dong kena. Bumi ke bos gitu pak. Wah, makelo lemur nih. Jocisan. Sorry, Madsan. Ken, buat ini sini nih. Oh, sudah garing Ken. Aduh, saya telepon sih janji jamu nih. Bincang tahun dan teko zamannya ah. Apa gua mai tu ni ah? Ngawa. Coba lo dah nanti. Mai dah yang ni. Aduh, jadi ke bos nih. Ini tuh santosnya. Ini bantas. Ngai, gitu dah kartu itu ngoran sembang kan jam kudo. Iya, guru. Aduh, ini terlambat nih. Buro Pak. Bau yang ada di sini tekan. Jamu nih menurut teko ji. Sorry Nih, bos dah. Oh, nih Pak. Nih lah gedang. Tani kene yo. Hijau. Padi, ini jagung yo. Kudu gedang jadi nih, Pak. Jo. Oke, ini Bu. Di pekan buka kejap-kejap ini aja. Sepi aja pekannya, hidang kayaknya Bu. Sekan teh Pak, cek dek belen bol. Yu nih kena belen rabuk. Mau Pak nak ke pekan Pak mau?
Nak mula kedo nih nak apa dan kondisi corona gini nak mula bedik jangan le barang nang santai kan nang yang penting payu nyidang makan kan ini Yen kene no jagung pak dan apa na kondisi normal kene 1.500 mil yang segitu. Nak bebenah nih numpal tuh pak nih bebenah nih bicang mang orang bebenah nih numpal pak tuh. Cuman kene kondisi corona. Nah pak sekan kan betul aja kudu aja benar nih itu tuh panghidangan yang beli makan ben nih. Jangan pang balik masih modal bulan Rabu nih. Oke, nih. Mati petani kalau kene Bu. Nah ya praganda dah, di kudo dan domo. Panghidang kan makan mani deh. Bos, pegangnya bos. Kudo ya asalnya ini nih jadi pang sing nih urus libi nih. Toto Cik, keles nak malu kacau Cik. Harga air dah ragu para petani nih Cik. Nah ini tuh deh nasi libi nah. Nah kene lah Pak. Jagung bayar jang ampun 900 nih per biji nggih. Gedangnya itu Mas yang 5.000 nih. Meh, man padi tiang kan pak. Padi yang dah ngeran nih padi nih Pak. Nah, tok kamu makin nak gumi kene nawang mani dure dan lihat mahal yang bayu Pak. Nggih, tulung nak masih tiang panghidangan tiang makan itu. Nggih, tenung lah nak biar nak pin kan dilen Pak. Dan tiang mau padi gini pak. Nggih. Ini jagung Pak hitung yang per biji nih 900. Yang apa Pak boleh biji. Kilometer. Wah, apa sasi benih? Kayak masker apa ini? Kayak masker. Corona. Corona. Wah. Kena ada nih. Aduh, kan barang langka kita lewat sana. Sana jauh nih santo. Kena. Tawang tu sauli jodoh. Tuh daun makan lambatan mai, tuh daun santai ngalet awal kelasan pegat Nak sekan masih orang nasi. So ongkon ke sini jaga jarak tuh. Benar. itu ngomong masker itu. Apa ya itu nih jaga jarak. Ini nasa deh. Kalau lapor nak udah san lewat nih. Nyet, kan ciri nih. Ada apa motor sini Supra apa tuh? Ada. Mesin lihat selam tuh. Oh, ini busan dong kok. Ini busan yang orang dibuat ngumpul deh. Singlet. Oh nak budoh tuh. Ah tuh, nak budoh. Tak kajal aku. Kajol apa nih? Mau alih lu bang. Lele nak aja. Ada. Nak budoh lah tuh nak. Benar masih orang tanya nak tu apa? Jagung perlu jaga jarak. Musim kini, musim corona. Nak budoh kan ngerti, masa ya takon lemon segar saya ngerti. Nak budoh. Jadi lanjut nah kini pang engalek nih pang. hitung tuh. Bisa jansat ya. Nih beliin jagung busana. Jagung malu. Kini gedangnya nyananya alap sore ada segangnya. Nyen ngalap Pak. Langsung alap jangan nih. Langsung jangan. Pak. Bodoh bos. Bobo meh kalian balik dulu. Beli meh. Nah, semuanya nyana aja lah. Semua kenyan. Gedangnya nyanan le jangan. Kan padi tiang Nggih. Bibi kadang sih motor gini apa? Apa beli ya Bapak? Gitu. Bos, Luang nih. Hidang ngebut nih kau. Mau jalan sih nggak kok? Gitu.